Amusibire mito nnyo nabakutuhondera ha Kitara TV entekanza tugyetekererezi every single Friday tubantu kuhereza ona halo kali kwenda kuramukiyawo abali mu nsi zembaganiza abali mu nsi z'abaharabu by that bantu abali mu nsi z'abaharabu kuba kunsindikiraga message buli kaire ne bangambe ebikompura bikuikala ni bitogota kulo tali mugumusahazi nabali side zoko mu nsezo z'abagira fezo Middle East Middle East Mr. Tibiri byangu United Arab Emirates abali Jordan abali Qatar abali Saudi boku botaina mutima mugumu bagambe bikurabaga na amaju na kirona isana kiragwa aho nyine boku botali mugumu okufuna make dimusi atinga ibadogo ngutwairege kuli mama make dimusi kikuraba ati nyowe nayo wakurabwa make dimusi iwe badogo tina nyoku manyiro ina mulingo tina mali nyoni nyingana yo anyoti ntina Julius lero dupire nikyali mwana muto no tubantu libate obundi tunali tugena ninyeba manzi manzi yanka oba manzi mu bintu ebimu arama halibo bira manzi baita bite binda arobundura ningamba omusajja asigezo omutima gwa kabalega mujukuru wakabalega muramano gamanta muti kyonko ironyo isenkuru nyoyi ne kigambo kiyangambire akamba kangambo rufumu rumu yangamba rufumu rurwaduru batiroga rugamba nti mwakibumanzi nibachura mwakibutini nibaseka na seka kale ebintu ebindi byotetekera nyobyo byona mbambye tegekeire kisana nko musirikalo nko bwa kwijana akangamba rugahano Mkupitika nyoto nyumiza obo no pitika abo ensonga kandi tantambingireho nyo musirikale bakangamba we talk up nyiruka buyiruke misindi kandi omuntu akyakezire kutina ata musirikale omusirikale awulira abasuma balaba inemoni nawo tagya antaba ayita backup bagenzibe kyonka kandi oyira abasirikale banunka abapolisi bakwisana babatendekere kunanka kutinisiriza iyo abapolisi abulingo batinisiriza ati bakutwaranka polisi aga we kara chini toa viatu nijuka banyegerere toa misipi yako madamu la nyegere omutabani wange ngo nyibiro omwana nkani nkyaika nanda kasirikale we toa viatu kala chini nyamuga we kara chini nyamugambe nkale chini nkozere unasikia onaleta mchezo nyamugamba nkale chini nkozere bagira obugambo babatendekero bokutinisiriza kara chini ogamba lero oyire yonga kandi ati nyo oyino obugambo boruswahili buwayegereye nkabugamboki ebugamboki obomayo boruswahili like nimbaza n'abasirikale oba nimbaza n'abantu babuli no bakuba abantu babulikiro obugambo boruswahili obukusa kuyamba bwingi nkabura nimbaza n'omusirikale nobo kuba ono baza n'omuntu wena omuntu oba nyanjo baki mina taka kula mimi ko muntu ya hoima bintu wana taka hoima unatoka kwa hoima mimi muntu ya hoima mimi nakuja kwa barini mimi nataka kwenda kwa show atebe bibanyisaki ndugire mtauni nyizira nyanja kunu nkwenda genda show batugeze kula ali hanyanja bakwasire nakaisiki abandi tobimanyire bakubaza uruswahili wo nataka unatoka wapa unatoka hapa mimi natoka kwa lodge ku kigambo ungewaze natoka kwa wapa mimi natoka kwa lodge kutombagana na ndugu yanyu tomba niko kutomba na ukaguza oyo na bibi yako mimi yuko bibi mimi yuko bibi yangu sasa ye nataka sasa Ruswahili rugaruira sasa ye nataka muntu ya hoima tufanyaga lero we nkubanki ati ndiwesebaga oisire kunu kwanda bakazi bayi wona kutoka kwa hoima na kuja kutomba bibi yako we tutowe yeye kwa kutia
chukuweyo kwa barini bagere bakuteke kotiye bakudage maize mu nyanja Oruswahili inakubega no kuyamba lero wewe Oruswahili bawuliye goto kubaza rero ati nyonyo nchagamba ni tugeze bo kubanyina nko baitiwe mpyo kunywanya ati kunywa nkubagamba kale mimi nataka kwa Hoima mimi natoka kwa Hoima na kuja hapa sasa kubalia kasi balia kasi tunaenda kazi tunakuja kukora kwa kazi tunataka pesa sasa tunatoka kwa Hoima tunakuja kufanya pesa hata unibagamba we leta pesa we leta pesa wantu bitabukire kala chini badogo oinakwega Oruswahili obuswahili obuntuntu kyonka obukuyamba nyowe ekikunsemeza misa nyino mwana wange isomera alinya bateyi bakubegesa Oruswahili iwe jan soko ije nkabagamba bano aba street kuteka oburesita amotoka yange deragiterata kimanyire ija kandi akateira otikakyarugaho emotoka ige boraraga stike otera ka receipt kayihewo okagaza nkabakana kuteka ka receipt ya motoka yange akagaze mu kyomo niwo kumanya iyo bano giteka bora karaga kitara TV kansoke mukaguze obaire no kateka osangire karo obo utwali ntugigura kakaba karo banzo ijihano kayihewo kandi nkugambira hati nyowe kankugaye badog nyono norunyankole nkegayo bugambo obukunyamba rero kandi hati nyorunyankole malo kungamba ebigambe hati nko bujja mu office oyisire nko mu office orunyarwanda norunyankole hati kana kanikalimire rugayo naiwe omwana yaruga mutuleteira akajungu hati okurora munanka mu Runyarwanda runyankole ruka hati no yenda ki for example rugeze okwenda bakuho mulimo osangira abanyankole orunyankole badogo rutasa naro rukutasa kusigikira department yokuba no ogenzere mu kandi iri mu bantu kikaki atubanza no muramukiyaho amagara hati kandi mu Runyarwanda mazute oraho naho neza oravuga ki nakaguza oravuga Kinyarwanda ona kaguza omanyo Runyarwanda obazo Runyarwanda ni mugamba o katito tito ndaguvuga bashi ndagufusha sasa baito mukazi bamwita bata mu Runyarwanda omukazi bamwita omukazi mu Runyarwanda bamwita bata dero we bokubanoga omukazi wange mu Runyarwanda oba bamwita bata mukazi wange mu Runyarwanda kandi awe nesente mafaranga orataka mafaranga urasaka mafaranga chonka no Runyankole ata unoga ati shi ndi kujanuya ndenda sente hati abanchi tarabasa kumpa mulimo ninyendo mulimo ninakunda nikunda kukora sente ninyendo mulimo basha tindi kurunjije toli kurunjije baitu baba kuura ntulubazaru gwire antati inakuba yo nurulimi rukuyamba onyoro runadusa kwika rutaina ali kurukora hato kimaro tugenda kanya office yo taire mu bundi runakuyamba hato kimaro tugenda kanyanje oko nitutoza ebyo kubaza ubundi akaisikika kuteire tikamanyire runyoro chonko inakutoza nkwerurururu aho Oruswahili tulimanyi emyaka yeira buli nkagene nyasango ko muisike harabira myaka nka 8 mwenda akaba mushiki arugiro ko munosokwe oba akaba
mulango bakaba mukya mushiki nanyirira kwo kisiki kirungi kyone niyo nekankana bukankana ekisiki kyantera mwojewe kanje ntobe nokubaza olulimi nabaza French obara kana baza French ali munyarwanda arugiroko munoso kandi ati munoso babaza French ante aizire okwa nyanja ante ababaza nka French babanka abanyarwanda akaba nabazoro olulimi n'abakongo n'ababaza French hati olulimi lwantalibaniza omanyi nyakoze misa nkamalira ninkozesa saini nanyunya ati nkakozesa saini nyamole kyangu kintu sawa sawa nataka kuchumita nyamole kyangu ati gadi nyowaro nyonka mutunga ni mwenda era byanyanje okwo ari mu mulingo mwanyobo ojo bunu obotunga kojo koiziraho karozira abantu bayizire ati niko ka interpret obunyamugambaga mugambe omunyamugamba go mojo mugamba mushiki nkumwenda omayi mulingo yamuhinduliraga oba yamugamba go obaitu nkabaho mojo narushisa busisa okabaho omojo narushisa busisa omojo ni mugamba omushiki akutabuka butabuka omushiki mugambe akunyirira nkumwegombere oba ikyo kya mugamba ganta agambira okuzoka kubi nindoro mushiki takuhinduka akutabuka akutabuka butabuka ifesi kuhinduka Inga mojo nubikiri ya kuhindu. Baito Julius, obwenzi nabo mukuboneza izi. Obwenzi kubonesa. Baitu. Tobaga nkanyaya birugiroho. Bojo Julius tukule. Tukule obwenzi tubuleke. Tukabuleka. Habo okuba Julius okabaga mwenzi. Nkabaga mwenzi. Mwenzi taone niyona abakazi bona bakumanya. Nibamanya nyowe nibanema kumanya bad dog. Anyo jasi bakumanya abo ibara bad dog abo kuba ibara olimanyire. Kyonka ebyo bwenze bakugamba okomoje. Anyo nkugamba egebi bakubazaho. Nyabagamba bato. Obwenzi. Tebakusa ibara lyanga nanyo babani basise ibara lyanga. Baita bantu tukabimanye. Oyo tukabireka. Tukabireka. Twakura twagambe ebintu ebintu baida omushikibwire bona abaire nayenda oba akalanyi namwe ekintu oba nanyenda ali suppose kwijja niwe nankuwana hakuba Julius tinki abisobora ngimanyo Julius nokwana kukanye ntina kugambo mukazi nkuwenda ndora ninswara kukakweba kutanti okumanyisa kukakweba anti kukanye babo kuba timbi bwire bono tinki abimanyangu ongeri ebikanye babikanduga n'omutwe okudupa nyowe nkumanyire mulingo bano okwanamu enkwana yawe oyenda kweteka mu corporate ati atokurura tuli hano usakuba noenda kwana akashiki yako nkegombe niko sabirege na maize oyoleke ntite tukusaba soda tuli banyaki yako nenkwana yawe ngimanyire okwana kubi bojo Julius okwenda ntasaba amaize omusana togurwa ndikujwa nyokumanyire yoenda kweforo corporate no fora yenda kunona nochana osanagamba nogamba embwe enjango webesu amire embeba neswama mpora ngonikomba ntegero obo neswama mpora kilo kimo gimiho umuwota kilo kimwe mbanyemerere ningure nkoko nabo nkaba mwara fatao wemba ningure nkoko moja ijaba rugo mubara aino mushiki waye yaje ngamba sa omayibiro bina bakira banyeta sa MC Bad Dog nandiwe sa atakamale nyamnyota ngo oli kurungi birabi yawe bali byone byo bayinokora nyo kurungi akagumya nangamba anka mugamba mwene waito ino mukaze murungi akagumya nagamba nenkoko ngirekero ngenzere kangene nyagwa ino musikiwe nkamugamba mwene waito no mushiki murungi nandu nenkoko ngirekero kangene katwaro musiki yagamba bona eko nahika by the way kutino otio mukozi abantu ababaira abakutonde koko bakaseka usikanya gabitu bujinya abantu Bad Dog misaroro rekiojo ekyo kirao kitio kina kaisiki
hatokura nkobojo buno brand mainya mpaliza ajwalezo ziroketo za yezo abakazi osamuzanga ina akaisikino gati misomojo nu ati abakina nabana akashikinka ati nko tobimayeka bino bitu rubata mukiro okakuro oli motoka ako jo kaina akaisiki karungi akaruba sa street mumbe ukona kalikati nugamba ruwanga wanga obojo kandi kuba n'obwisiki misa abaisiki bano bino bakwenda aboja bayine empali za loketezo bottom anteza nanka abajwere nkofira zirimu obuhuruhuru anti nanka asisiro mulembe nanka olyo yazinire kizina kapeke tokimaike kizina temensingo niko kakubasanga mukira abo bali batebikana nizeze empali za barandi mainyezo iwe Julius nojo mushikia kuikiriza kandara ku Haroland Maina arakuroraho tasobora atogorandi Maina akwano ubisibo musaruni biri muihanga hati obisibo musaruni bona bwenda randi Maina kandi bado ntakugambira buli araha misaba isiki abojo bubinda nuwekaguza babendaho hata abaisiki benda abajo abasige none iwe kankugambire bado iyo kimanyire abaje bona abasige nono bende bwa abaisiki nabasajja bakusala isoke nabasajja kana bakusala isoke uba hakiri habukwa bakusala isoke in most cases zibasara abasajja nabakazi baitu abaisajja bakusige nono bamazira bakazi atawuni hano kugambira kino iwe ngambira abasajja abayino obuntu obusige nono kugambira kandi misa bakazi obabo akibe namu nabasajja bakusige nona kandi hati dabo kandi atareka imeroko konka timanyira habo waki iwe ati ngo rwabana mukwata mbigere ngo abana mulyali ata feelings nizeyongera ati aroba nabakute bigere ni babo bona iwe ikaliza omusikina ngenda kute kigere no ogenda kute kigere nguto chakiye kuta ntamanya agenda kunyimira omwojo namukwata mbigere no mukazo ine bintu byona ko ihamulo mwaka gange ngungu agenda kumukute kigere badogo naye mukazo wangu agenda kumukute kigere ngenda manya ko massage no hakiri massage baito mali kile massage oko massage anti bakasi lero arona nka massage nanka enu yona manya full body Swedish hati Charlie Julius bajeta Swedish hati ita Julius Charlie tuikarabize omusajo jwahiro ikairo kuo kuhanjaga kinu na kino izirogwire bugwa mu kitabo hato mukazi takufuna gatai etomu hagata ime kumara hato mukazi nacho amnagamba kangende nka mu massage nakuraga full body nakuraga ngagena massage ata kubaza ati badogo tugeze baito baire mukazi wona akwa boki naga ngenzire mu massage okuraruta nokutera maka isa Julius okatega ga kamera okwe na mbere bakolera massage ago okatega yu kamera obakatega okaja okadubura mwaka huru okaikaraga norore kikubo omundu nibo kwetegereza nyonyo kankunyumize kiro kimunka agenda okugwa Kampala oko saidi za kiroko nduraka nkaka spa ngendayo kandi atinka Kampala oko bapangisa obuju nka full complete house gikina mebisika nka bibiri bisa ina mu buli kimu kiona nagipangisha iyo ne ari unwana ikaramu hati ngendayo ate bungendayo enja kisikikija kitandika kunkora mu kasika tuli mu itwenka nkagenda kurora kikunanko mugongo kirugireyo kikusirimuka heifo hase mudondoli mugamba nankaiwe kandi okunaho okumasaji ngayo ngurura kindi kubise mudondoli hati kingamba sente ngorano inda kandi aticyali muri ngoma abasajja ureda control omusajja wena lati boli kingamba ngorano inda nkuyihemu 15 ngamba mbo baitu 15 nkoibirira bwebirira baitu wagamba 15 okuzimpera hano ngokuzimpera hano kyonka kula reception tibaina kimanya nkikungamba ngu kikuibirira bwebirira ezo space kusinga platforms obumalaya kando nike kikira kando kimanyire ngu abakazi abo benyina bakubagokwe obakuba nakukoraho massage ngu akuika nawa ina semudondole yakuika eri nkambwe hati naona kandi nahura nagenda semudondolege mutahemu kandi hati nyonti sibwembozi tingi kumalire ate akabanza
atakasirimukira asere mudondole arabye mikono hona ngamba naye ggwe obadde ki naye ggwe toli muntu kiki narora se mudondole takora ki etakuimuka hati misanga genda kwekebuka asirimukire ifu bakuhura naro munywani wange yabaira kitandikira hano kotagira nanka nguse mudondole getaimuke mali akaimuka baita ati sente 15 kasumi kantazini nimpura nyagamba oranga mangwe taimuka kuba nyo Julius ngeri nkumanya kandi singa nyabaire ati kwikambigero koona ati nkaba singa nyali nzine active muno nkalenga oku negotiating ansalireho tukagenda kwekebuka eho 12 ira yalemeraho nyagamba wewe it is okay otaisanaga nyatekeze yangamba yamugamba kale mpula akwikiriza otaisanaga aro mufumu akarugo kwatandikire kwefora mufumu hati yagenda kufera abantu akatandikira mitwara 2 nasabo omuntu waizire korao yamusabire 2 na ndoli tingaine yagaruka 17 yagaruka 17 yagaruka 15 yagaruka 12 yagaruka 5 akakumya na gamba wewe mpagumu abisa iwe nyomba inikugamba spies kusingezo okurura ku mutawuni Kampala koima kuno tizikaizire araya baira akitandikira ali musimu nywani wange oba nate kyaliyo baito Julius ngambiri ogikozere gano mu town okafuna ekichweka kyawo for example kagiteka nka mbichweka kale tugambe nka kijungu okwo kapangisa harubaju kapangisa ye sente zisakuitana tugitandiki kandi tukikora okimanyi tugendaga ntuvuga motoka ntuhe byana mbara ro oiro nkwenda nokuteka by the way nyibuli kanyenda kugamba nkwenda kora event nibagieta kyamikairi event hati kyamikairi nkaba nintekereza ninyenda kuturabe mu nkabasajja bagagaiga banu nkaba Michael banu nagule meza milioni kyonka nomutekera ebyana tugenda ntubisoroza kyamikairi kandi nebyana bisiki bikuja bikimanyire tukakuba obusente bwajo baba mugayiga asaswire meza yo mwina murorerera kandi okikara no muweweta aho bikire event kusakole sente zotakaro kyamikairi ati event abashika bakuba omundu bakuba bajwa just bulega kandi buno atali bine birega bine byamanya ebikubamu ebisponche ebi buno bobuguho kandi inakuijamu nanka ekitumbu kyona kiri hano mkuba anti obwana tukubiselectinga kurungi hatukuranka akashikala kakora kano kana kalimu maika sizes obuli portable bunyasho obwino bunyasho bwehandikiro katito obutito obukusananka buisananka kabeji katika obutyo nibo ntuleta ntujuza aine papali mukifuba kyamikairi festival ekora nyonyi nabagaga banga bakumanya tukubaraba bamuadira kisi abakusoka hano kugamba ninyako banza hatebo list banzo pe list yabagaga bakusosura kyamikairi festival abakubanza Amos electronic takusasura kyamikairi festival waho agira morokole ruingi kyonka tuina alamu hando gwa Fort Portal Road Kirongo kyamikairi festival tagisasura Mike kyamikairi festival Mike akusasura akusasura dairuka dira kusasura ninamu food court sa muhando Hussein akusasura basam trigger bakusasura kyamikairi festival nyina abantu bange bemanyira bakusasura kyamikairi festival bakuba nikugambire tukusomba ebyana tuinaho ekandi Muhammad electronics bismillah abo barasasura ekandi kuli mu munywani wa masimu kuli mu park gowa takusasura Skyrimit waha obatamwe dini nyingi takusasura wahe zoze kuba zitusazine za baitu abasajja nyomba manyira ati nyonkugambire tukuleta kyamikairi festival kimanye kyamikairi kusakwa kyamikairi festival tugireta tugiteka inidowa hati nyoka nkugambire kino masako oku nkagenda haka nanka
aroho silent movie hano na HB nawo nkarura bagiresere HB ekabaho na kefa bayitere ya Masaka eba silent movie babatekiraho obutabu buti babatekiraho n'obukando ogamba abantu filimu bagimarayo kandi filima zibaba ni barora zibankambwe hati filimu tibazimarayo ogenda kwekebuka abantu nibaborogero nibaboroga no maraka filimu ketaina maraka go gakuruganka kandi nanyonya indaga kireta kiri serious bano Julius okemanyino bongo baitu bunu no leto butabo obabatekira bufalisi Burundi batekira no bedikafa okemanyira anu obwongo bunu tubyamire mune bintu binge bikusatukolere sente atikani kugambira kya Mikaeli Festival bira biwalo ntere mu byokufoka ba pastor bya ba pastor tubanze tubeganyire kya Mikaeli Festival tutunge abasajja baitu ati nyonyira abasajja bange kuruga gwakagadio bainge ninayo mnyananga mutaronadi tuna ba producer han Davon wakuba Davo ogwa omulisa matata amulisa mwene waitu Davo atamulisa uruganda rwetu rwabalisa banyagamba akafoka pastor mulisa atali pastor kya Mikaeli Festival agisasura nina munywani wange Mugaiga Sekiyanzi Kagadi nina munywani wange Steven Kagadi abasajja mbayina kagaba kusasura kya Mikaeli bakusasura tuinayo nono we pikipikyon wamabali Julius agisasura bali nibo yaruga mu mbaga mala agisasura atagisasura bwire bona cyale agisasura akyabembereza akyali mu byananka baitu dano no wamerano tagisasura kya Mikaeli agisasura ogo temuguruka ya kandi honorable Pius wakabi kya Mikaeli Festival na agisasura Julius ndeka nyowe ndeka timbanyire arona munywani wange Ismail Kasulayo wensonga kya Mikaeli Festival agisasura oba ogasa kwenda Julius amanyire wayenda mune bintu byo kuchakachaka obasa kwenda nagamba Julius kankusagike kya Mikaeli nsabutaba yo baitu kankusagike owensonga Kasule abakwangu kwanyenda nawe mudomere byana kanda ina timu yaye nyingi batwaibu baderiki ni bajja mu kya Mikaeli bagisasura baitu na paya so nagisasura aina bunyoni ba aroha kakoisho naga hati kya Mikaeli Festival kuija tujja gisteganiza muberede muno mwetekanize kandi hati kya Mikaeli okuba notahamu tukuba no bokunywa buli uhali obokunywa buli bwenyini obuyina okuba no chaija tukakuha bokuleta appetite obunyoba buli uhali bokulya mirondero wali nkwa kupangisa ntomaye muzeyo ola atunde mirondo ogo muzeyo yaro kupangisa naba muri yango hali ndo mojali batane kikutiya nkubapangisa ni baba muri yango hali no kuba no chaija password no funo murondo anta sente zo kusasura guro hali free of charge no funa nakachikumi nakachai akachikumyo kamanyine akachikumyo kamanyine baitu kakulege ebinywa by'abasajja kakulege ebinywa by'abasajja ati Julius wakoze saka 10 tiniwo mukotokoto babagaya nyabakoto tinkuliko mutima nabane baba obusinsali bakuiruka tinkuliko omutima gwaha bagaibu kuulikyo mutima gwaha baitu nabane bano barayegomba akiri barabogo mwawo ni bakuvungira bulikiro ati kikuba ni nyenda mfuno mushikyo muhyaka badde okutumaya mushikyo muhyaka obo ina appetite kandi halimu ne abaishikabo kufuna Julius tribe zabwe bali bahore bo mukikoro ekyo bali bahore hatofunire omukazi ali musoga omusoga obofunire bana nankabana abagufu bana abarugo okubabeta bata aba bagufu aba kasese abakonju bai Julius wakenda go mukazi wa kasese nkamwendao baisana bati baisana dudupiri baitu tibahikwa baisana empiki reba tuisire akonju batuisire ati iwe omaya basoga mulinga agamba
omusoga naturally oba tahiko oba kiki asa kuba ali mukulima nakweta iwe baba oli kubona agamba ndikuulira omuliro nandeka ndikuulira omuliro ndikwendo idde ogutoleyo okabonyerisiza abatooro ate oli abasoga abo notukubaza amazima amusoga nyoka mudetinga oletisha akaba munankamba akaba musoga letisha nansi ndikuulira omuliro ida ogutoleyo nogutorayo nagamba mamulingo yagamba ati gutorayo namanyisaki omuliro gyoguzimye omuliro akura ndiguzimye ati wagabulyaho oba otugire weno jwaire naga ndenda inuma obo nayenda ngu omugongo gwiname ng'omulaba enyuma omanyire einuma omanya ati olusoka tinuka ati tusoke tulange abakama baitu ayentekaniza tukoleire mu amaiko SK Wines and Liquor Store pereze namba nge basomere bano bayina wines zona eza buli kika zona zifoka zibera wines hanu nkurura Robertson Winery ate no yezinga eni yezinga yezinga emitwaro munana nekitwe ekisikiki akabi kijje kigitekemu kiri kando inakuba no isa noti ekaijo ekyo kira kebe akisikiki inakuja kina mahipu nkagano ogaruzere kandi hano kali kapotable kati anti kandi atingi kiteka mitwaro munana nekitwe enu bera yezinga baite etamiz baitu tereta hangover tereta hati wines zone zimu kwetaga mu rubuga rwa Hoima ziri hano mba SK SK Wines and Liquor Store kandi bakusubuza nokusubuza mwina wine ye million ero baina muneze ibi boleki abantu hano giretano mkamboleke wine ye million gindeterano togtero ehoiro baitu ziroho ati hane kusinga ya bei yezinga namo yezinga kusinga bei yezinga yemitwara abi erinka soko gitoleke ere kwijira mu box ijo gitohereza muleka mu muhanda arabe muheza arabe ha ijo gitoleke wines zona tukazireta hano mu ijo arabe tibajya kurora ijo arabe SK zona tukazireta atugezere home of premium and luxury wines and spirits zona tuzini hano tuli eno street bagita nanka Passe Road just opposite hali nanka yabaire you bring kono wetini kandi kashikika beleya kunu wasinga giranga beleya zona zero hano egenywe banankono nanka ono akora nkebya itu bino kasuku nuwesinga kurwa na nyozi ayenda beleye zona ziro hano mba SK kandi nokusubuza bakusubuza okubaina akabaraka woro kwenda kusubura wine hano mba SK gyo gibale harone yo kupima bupima bokubo otaina ezigura HP juire iyo gura bugura otandikira msede zinga kumisa ate erinketa kutamiza hano eta kutamiza erinka Pure Heaven akagira sikezinga ngira yo gigura ijuire ye kuba ijuire yezinga Pure Heaven yebiriceka ay nungigura Pure Heaven jinsumurulire hano isumura tetamiz bagis kanindura 100% red grape manya biki ati champagne kyakutamiza kyakuteza mutu hati zino zona ziro hanumba SK Wines and Spirits kamba somere namba yesimu gimpa namba yesimu eri 0 musanju 3 asatu na musanju anana mwenda 02 nende namba eri 0 musanju mwenda 0 mwenda asatu na 5 nkaga na munana tuina naba Arafat Rolling Chicken
abokuba no itaga enkoko ekusingayo okunura kunura mutawuni muno mutawuni ho imahanu eri Arafat no eri batere namba isimu 0776 28 884 Arafat akusangibwa enyuma y'ekyombeko kya Kingdom ekyobukama hari ekyombeko kitaho Stanbic ate enyuma yakyo anoho okusanga Arafat enkoko chipsi amandazi manya bikebe byona bintu bikweta by the aro muntu abagena ngamba amuntu akagwezege yagamba baitu abantu abasika chipsi ohaya bagambire ngo chipsi baziriya mu kiruhunga namusana baitu kimanyira nte chipsi zikusinga street niho baturamukira kando kimanyire abantu bayingi abava nibende chips musana kyonkano sanga nguzitali anti batina genda mu mahoteli ate Julius joka abantu abamu tibagenda mu mahoteli osanga ati nko omuntu natina genda hoteli ya HB nagamba akangendewo baitu mba Arafat zibaho chips haloka kuzendera zibaho tuina wellness beauty center bano baine ebyo wewunda byonna ebikunyiriza makeup yawo gikolera nka makeup yawo gikolera nka hati tuna abantu abatukwenda toinamu obuntu borubata nabo munankananka jole tano oborubata nabo bu foundation lip gloss lip shiner bikebyo foundation toinanka foundation obina hati nyine duka yenkuzigirire bageta wellness beauty center byona babine bona babuyine olususwe wenanga odabuto nobunanko nobuhoho burungi obu perfume burungi nabuno engaro zawo zirizita jankwate mu ngaro ndole ate oina kuongera gure yobunanka obu bawitabati obu no buheze engaro zibunu buli yo bawitabati obu oilo cream obu kuheze engaro ate oyagala kuswiminga byona abina abasajja balete byokuswimming abakazi nywena baino baga bwa handbags bwa abakazi utukurugano ni twara yuhale otsegede ni kutwara inokoma mekyo kwetaga mba wellness beauty center batera namba isimu 0782 5 5 then 27 ba wellness beauty center oha mungambire omweberwe tuino omugaigo mujyaka tuino mugaigo mujyaka ewe bisoda bitwale bampe wine tuino mugaigo the party has just started the party has just started ato ntaka tuhaire details takazi tuhaire tujja kura bantu gyeyi the party has just started mwebale kuhondera program hali tukatandikirege na kumalira hona barage show barage ati tukubasima muno nnyo nabakaine muhondera program yaite eno mwebale kandi mwebale twagira kandi mwebale kuba ni subscribinga ni likinga ni sharinga mutaruga Kitara TV mwikale kurungi mbaye Kitara TV kwegesa kumanyisa.